Ke a le lotšha, ke a le tamiša, ke a le amogela go semoya ka ngaka Magabo. Mo channeleng ya rena re bolela kudu ka dimpho tša semoya, re bolela ka semoya, re bolela ka di-ancestors, re bolela ka di-spirit guides, guardian angels. Ke tlo kgopela gore ge e le gore a se o tlo subscribe, o subscribe. Ge e le gore o rata taba tše re bolelang ka tšona, o like di-video tša rena. And re kgopela gore ka mo comment section ke kgopela gore le commente gabotse, e se ka ba ka tsela ile ya commenta ka mokgwa e leng gore di tla koša motho mongwe pelo bohloko. Re be mindful ge re commenta. Ke a tshepa gore ke ipsina ka taba tše ke le tshwaretšeng tšona, gomme ke re a re tseneng ditabeng. Ke a leboga. Okay, video ke tlo e dirang today ke video le re tlo ba very short. Ke video e very short, re ka no bitša re ke molaetša wa beke, but ga ena dilo tše dintšintši ka gore ke šomišitše only 2 cards, karata tše pedi fela. And what happened was, before nka tla ka thoma gore e re ke prepare ke dire a reading, ne ke plana go dira a full reading as usual, but wa tšwelela molaetša, gomme molaetša gona o ka tsela yeke. Okay, pele re thoma ka reading ya rena, go na le molaetša le gore ke o hweditše pele nka thoma ka this reading. Molaetša la o boletše gore go na le batho ba ile gore ba na le mathata, goba go diragala dilo tše e le gore go ya ka bona ke mathata ka ra maphelo a bona. Ba re these people ba ke tseba, wena o tseba gore o na le mathata, wena o ke tsebang gore dilo tša gago tša bophela di sepela gabotse. O tlo tšea kerese e tee e white, o tlo tšea galase wa itšhela metsi, and then o tlo kgetha nako e leng gore e tla o suta for this thapelo, for thapelo yeke o tlo go e dira. And then thapelo o tlo e dira for 3 days, matšatši a mararo a go latelana, a o skipe. And then nako o tlo e kgethang ke nako e leng gore, let's say o thoma today wa rapela ka nako yo uwe, go sasa wa rapela ka the same time, the third day wa rapela on the same time. So ntho o tlo e dira ke ntho la gore, let's say o decide gore o tla rapela ka 6 ya thapama goba 7 ya thapama. So o ra re ka 6 ya thapama o laeta kerese ya gago wa rapela, o laeta kerese wa tšea galase le wa itšhela metsi, wa bea glass of water, galase la metsi mola gaufi le kerese ya gago, wa kotama ka dikhuru wa rapela, wa rapediša mathata a gago. And then wa fetša wa re amen, wa tima kerese ya gago. The following day 6 o'clock again, o boela gape wa laeta kerese ya gago, wa bea glass of water, wa rapela gape, wa rapediša mathatana le a gago ale o bego wa rapediša maabane. Kore ka ra thapelo o tlo ba very specific, mathata ga wa bolela gore ke na le bothata bo boso le bo boso le bo boso. And then o kgopela modimo gore a o thuše, le mangelo a gago ba kgopela ba o thuše ka bothata bo bo sepele. And then go fetša wa re amen, wa tima kerese ya gago. The third day o dira thapelo ile gape, and then on the third day go se no fetša go rapela go se no re amen, and then kerese la ga o itime, o tlo ile sa ituka. Ke tlo kgopela gore o e bee mo e leng gore go safe, e ka se wele fase, e ka se fiše ka motseng. A ke nyaka gore go be le ntho e tla go swa ka mo motseng, and then go sa kgotše motho a blame a rish wa ke lebeletše video ele ke fault ya Gogo Magabo. A ke nyake so wa e bea mo e le gore go safe, kerese la wa ile sa ya tuka until ebile e tlo felelela. What you can do ka tšatši la boraro, le se o rapela ka 6 ya thapama, o tlo rapela gape ka 9 ya bošego ga ile gore kerese la e sa tuka, o tlo rapela gape ka 12 ya bošego ka the same candle. Ka 3 ya masa go phafara ga ile gore kerese la e sa tuka, o tlo rapela gape le ka 3. And then obviously ka ma 6 ya frogo ga ile gore sa tuka o tlo rapela gape, and then go ba ga ile gore e timile e fedile, it's fine, it's okay, o rapediša mathata a gago. And then ke kgopela gore after thapelo yeke o lebelele o ife few days, 3 days to 7 days, 3 days to 7 days, mara mo go nna o tla 3 days. Ke sure ya gore within 3 days o tla ba hweditše tharolo ya mathata a gago, o tla ba o tseba gore na ke eng ile tšo swantše o di dire. Mara o ntheletše gabotse, let's say o na le problem ya tšhelete, let's say o na le dikoloto, o kolota kae le kae, o rapediša tšona dikoloto tšeo a kere
ntho e ke bolelang a ke bolele ka ntho e le gore ke motlholo ke magic ke miracle no a sore after o seno fetša thapelo ke within that 3 days like bolelang ka yona dikoloto tšela di tla phumulega o ka se kgonagale but o tlo kry-a tharollo ya mathata a gago mangelo a gago ba tlotla go wena ba go bontšha gore na ke eng le eng dilo tšo santse o di dire gore o kgone go patela dikoloto tše o tšo ka re ga tšona ge e le dikoloto tše ke di o tlhopha boroko o tshwara ke stress a o robala gabotse bošego phela o nagana ka tšona ke a go botša after this thapelo o tlo kgona kore morwalo ola o go imelang o tlo imologa o tlo tloga mo go wena o tlo kgona go robala bošego o tlo kgona go robala ge e le re ke mathata a di-relationship goba ka mo gae mathata a gago le molekane wa gago jwalo le jwalo a gona khutšo ka molapeng o tlo bona go fetoga within 3 days go thoma ba le khutšo ge e le gore molekane wa gago ka ba dirile something se e le gore se o kgopišitše o tlo bona within 3 days molekane wa gago a eta tlo kgopela tshwarelo a tlo go botša gore ke kgopela gore o ntshwarele I'll never do this thing again ntshwarele and then thapelo a ke nyaka gore e be ya batho ba ile bona mathata fela nako ngwe nyakana le mošomo ke kgopela gore o e rapediše within 3 days o tla kore 3 or 7 days o tla kry-a molaetša wa gore what is it that you need to do ke eng ntho e leng gore e thibela gore wena o hwetše mmereko ke eng ntho o swantse gore o e dire gore wena o hwetše mošomo wena o nyakang goba within that 3 days or within that 7 days maybe ga e le gore motho e le gore ga lentse o applyela mono mo o ka kry-a phone call ba re interview ga e le gore business ya gago ga e sepele gabotse o rapediša business ya gago o ka bona business ya gago e thoma o bereka gabotse di-client di tla o ka bona o thoma o ba le more business ideas maybe go tšele gore go na le tšo direction but le tšo direction ga se le tšele gore batho ba nampa ba direka ka mokgonowe a se dilo tša go tsamaya and then within 7 days wa go tšele gore o thoma o tlela ke di-creative ideas tša gore okay edda 1 2 3 stocka 1 2 3 o di ede kara business ya e tla sepela gabotse maybe ga se business ya gore ye le gore o stocka dilo o rekiše ke business le gore wena o rekiše kore let's say o motho o marketing o bereka ka marketing goba go rekiša dintlo goba go rekiša di-policy tše di itseng motlho mongwe approach ya gago mo bathong ga e be ka tsela kore e dira gore batho ba ba foinelang goba batho ba yang go bona o marketa product ya gago maybe ba se ke ba kgatlhega maybe there's something se e le gore se dira gore batho ba se ke ba kgatlhega o tlo kry-a molaetša go bontšha gore na ke eng ile tšo swantse gore o di dire gore batho ba kgatlhege maybe go na le lefifi mo go wena goba the way o communicatang ka gona go na le ntho o swantse o e dire o communicate much better ga e le gore dilo tša bophelo di sepela gabotse go nyaka go joina yona thapelo yeki o ka e joina wena ka thapelo yeki o tlo ba o leboga modimo ka dilo tše di botse tša go fileng tšona wa mo leboga ene go mo leboga modimo le mangwele a gago o ba leboga ka dilo tše di botse tše le gore already ba o file tšona within 3 days within 7 days o ka kry-a more creative ideas wa kgwetša o thoma ba le lucky wa bona tšhelete thoma o notla ka wena ka bontši tšhelete le gore bo sa di expect wa bona wa ka ba se ba re kae ba o bitša interview kore wana bona o thoma ba le lucky ba bangwe e ka no se mema ka ditšhelete o ka no se kry tšhelete ba bangwe o ka kry the right person for you ba bangwe o nyaka ngwana o ka ima within that 3 days 7 days le tša thoma sepela gabotse ba bangwe o ka no kgwetša kore wana thoma ono ba le lethabo wa ba a changed person o bole motho le gore o phela o le angry ga o tsona wa o le angry go na le moya o mongwe le gore wa dukologa mo go wena ke moya le gore o tliša that anger in you so moya wo o ka liftega and then wa noka o thabile mo pelong ya gago o tsebe gore the more o thabileng ke the more le gore wa attracta lo tše di botse tša tswala godimong ke the more le gore the universe e bula mabati ya tliša lo tše di botse ka ra bophelo ba gago o imela le bathakate di-blockages tšela ga di sa ba le maatla tšela ba di dirile gore wena lo tša bophelo sa tla sa sepela gabotse okay ke na ntho ke nyaka go bolela ka yona ke a leboga okay ke nyaka gore dire reading ya rena ke na le the hermit ke na le karte e re go release the hermit e bolela ka taba ya thapelo I was surprised because ke kry-ile this message e ke ntšha dikarata tša ka go tšwa the hermit e bolela ka taba ya thapelo
e bolela ka taba ya gore be alone fela o tša nako o dula o noši o time phone ya gago goba e be silent music wa o time o connecte le modimo o connecte le mangwele a gago o rapele o connecte le bowena your higher self connecte le your soul nako ngwa dula ka kamoreng ya gago gwa no re tu gwa selle any music gwa selle selo and then maybe o ka thoma pele ka thapelo a short prayer nyana wa fetša wa gomola and then wa theeletša go ntse o hema so wa theeletša ka mokgwa le gore o hema ka gona wa concentrata mo ka mokgwa o hemang ka gona wa theeletša moyela o tsena mo dinkong tša gago o sepela le mafatla a gago o sepela le mmele wa gago wa theeletša moya ola o itšwa mo mmeleng wa gago jalo le jalo and then this thing e tlo o thuša gore ka mo mogopolong wa gago se ka kgotša o nagana dilo tše dintšhi kore monagano wa gago mogopolo wa o be still o se ka nagana ka dilo tše dintšhi o se ka nagana selo go no ba empty and then after mo ke mo e leng gore o ka hwetša o tlo humana melaetša o tšwa go mangelo a gago di-creative ideas di tla thoma go ba gona di-business ideas di tla thoma go ba gona kore melaetša o tla go ikereya e ka ba molaetša le gore e ka o tlišetša letseno in future tšhelete in future e ka o tlišetša success in future e ka o thuša kudu ka your spiritual gift e ka o thuša kudu ka ile gore ona spiritual gift but when coming to your spirituality e ka go thuša wa kwa o le mo moyeng wa kwa o kore energy ya gago e thoma go vibratela godimo e sa vibratela fase ge e vibratela fase kua fase kua o tletše di energy tša o sebe gabotse negative energies the evil spirits all those things and then go le mola o le ka mola gare ga those negative energies tšela o ba ka re ga moya o le gore a se moya o mo botse ga se moya o hlweka ka fao moya o wa go affect moya o wa go imela o phela o lapile o tšwafa le go kolomaka ka nako ngwe o tšwafa le go hlapa kore o tšwafa le go nagana o tšwafa le go bala moya o wa o distracta kore o tla o dira gore wena o se ka dira lotse le gore di tla o thuša gore o progress ka ra bophelo mara o tlo kgotsa o dira lotse e leng gore di o dira gore wena kore o no ba motho la o no drya around you just kore run round in circle a o ye pele a o ye morago you just run around in circle but ge o thoma moya wa gago energy ya gago e vibratela godimo kwa godimo kwa ke kganya ke the divine light then ora wena you are surrounded by a bright white light then that bright white light ke yone le gore e dia gore malwetse a se ka ba gona mo mebeleng ya rena a go be le malwetse a o tswafe o dira dilo di-creative ideas di atla o thabile kore go ba le lethabo ka raphelo ba gago go ba le lerato le lentši batho ba bantši ba nyako ba gaufi le wena because energy e la gago yela o kgona go e-transfera to batho ba bangwe go ba etla gaufi le wena le ge ba ena le mathata a bona a fela motho ngwe a etla go wena a lwala malwetse a fela ka boka la re wena automatically ka energy ya e botse o fodiša batho ka yona energy ela okay so le a bona taba thapelo na e tswa ka ya kere and then ba buša ba re thapelo e tlo thuša go release mathata kore lotse le gore ke mathata o di bona le mathata mo go wena di a sepela di a phatlalala they don't belong in you lotse le gore ke malwetse mo go wena di a phatlalala batho ba ile gore a sa batho ba nnete batho ba ile batlela go šomiša ba tlela go manipulate ba tlela go tswa dimpho tša gago di-light tša gago kganya jalo le jalo batho ka mokana ba phatlalala automatically ga ba o bona ba betha ke matswalo ba boela morago ba tla no go lebelela from a distance one go tša motho a eme o ka re o tshwaregile a kgotlhwetse matlho a o lebeletše ka baka la gore ke kganya yele a gago o lebeletše kganya o lebeletše that bright white light ene yena a ka se kgone go batamela gaufi le nako ka la gore ga se motho wa maleba ge o seno dira yona this thapelo ka yona o tlo kgona go release dilo tše le gore ga di o šomele anything e le gore a e o tswele mogole anything e le gore e o dira gore wena o se ka growa spiritually o se ka growa financially dilo tše ka moka tsona di tlo sepela di tlo phatlalala o tlo bona batho ba ile gore ga se batho ba nnete ka raphelo ba gago ka ba o bona motho a lebelela fase a swaba a tšhaba le o lebelela ka mahlong ge le gore this person ba rata go etela o tla bona a tša matšatši a sa tla le go tla
o tla bona motho le o founa sa founa wa ga bona ka mo founela ebile ka se tshware le phone because kganya ile gagwe ya mo fisha ke molaetša wa mathomo wa this week.